nezihlobo alibandla lakho akumzwa sensinisiki eleshabazane kwincwadi yeGenesis. Ndiye ndathandaza ke ndithandazela uba inkosi ingasincede ndifumane lamavesi noko anqabileyo anjengoHabakuk, Obadiya, njalo nje oZefaniya. Bendikhala into ezake nje nokubetha. Hayi ndathandaza, hayi kwathaba, hayi jiki imile nje ikuyona lesi yazi sonke. Naloko ithemba loba inkosi ikhona into esiphathele yona kuwona lamazwi esiwaziyo. Kangoba abanye abantu abazube besokola nobe bevula amabhayibheli ukuthi bandisho ivesi avula iBhayibheli. Iyoneya uGenesis incwadi yeziqalo isahluko 1 sawuthatha uverse 2 sime phaya kuverse 4a. Incwadi yeGenesis isahluko sokuqala ivela ukukhanya. Kwabakho ukukhanya. Inkosi mayisikelela ukufunda nokucaciswa kwezulayo kokude kube mnaphakade. Amen. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. Cela sonke sitho sithi wathi ke uThixo makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. Kule ndawo esifunda kuyo sifunda kwincwadi yeziqalo. Kodwa le ncwadi yeGenesis njengoba isaziwa njengencwadi yeziqalo ayiyoncwadi yaqale yabhalwa. Ayiyoncwadi ekuthiwa eyona indala eBhayibhelini. Ikhona incwadi endala kunayo incwadi kaYobhi. Kodwa kuye kwathi xa kuhlelwa kwacaba mayibekwe ekuqaleni ngoba incwadi ephethe iziqalo. Kodwa nihlala siqaphele into ethi noma incwadi yeGenesis iphethe isichazela ngeziqalo kodwa akuqali Thixo. Akuve kuye nondawo uThixo waqala kuyo. uThixo waqala kungekaqali iziqalo. uThixo ubekho kungekho nto. So ndifuna nakwimeko yakho obhekene nayo uyazi uThixo angayiqali into apha kungekho nto. uThixo akalindi into ukuzaqala phembe ngayo. uThixo ufuna kanye kuloo ndawo kuthiwa kuphelile. Silapha nje uThixo uyakhangela. Uyabheka, ubheka abantu basuka kule mizi ukuthi uyiphelile. Sihlala pha kwabhala nje izulu lilijamile phansi kwethu. Liyalongalonga, liyabheka, liyakhangela. Likhangela abantu abasuka apho kuthiwa kuyaphela khona. Lifuna abantu kanye basuka kule mizi kuthiwa uphelile, ukhala iphungane. Ngoba uThixo akafuni kuqala le ntweni. uThixo akalindi into. Oh madoda. Cela utsho nawe uthi uThixo akalindi into. uThixo akalindi into. Uzaqala into. uThixo akalindi muntu. Ufika uThixo kuphashile. Apha sifunda khona kuthiwa kwakusenyanyeni. Oh madoda. Umhlaba lo wawu-upside down. And kunjalo nje kwakune chaos. Eyayikhona le chaos ndiyazibuza Nkosikazi uba ibisenziwa ntoni. Kuthiwa kwagqama izilwanyana ezinobundlobongela ezinobungozi zenza chaos eda ngaphezu kwale ngxaki khona yoba wonakele umhlaba. Awusena order webadoda. Awusena order umhlaba. Konakele emhlabeni. Kwabe sekuvela izilwanyana zayenza worse.
ungcubile washo ukuthi noma kukuphi madoda kuyaba ngcono ukuthi noma kukuphi kodwa umoya kaThixo uvumele uhlale ngaphezulu noma kunyakanyeke noma imebe ngathi yaphela noma ikhaya nesizwe singathi siyaphela noma ifamily ngathi yaphela noma izinto ziphokokile noma kuvela izinto ezinobungozi singathi ziyabaqwanga abanye kodwa ke sivume umoya kaJehova ufukame phezu kweso simo. Glory to Jesus. Ndina into ethi kwaphambi kokuba kube mnyama kwaphambi kokuba kumoshakale lahlala phansi izulu ngoba kwenzeka into izulu lingakhaxoxa nangosilapha ixoxile izulu. Ndina into ethi kwahlalwa phansi yahlala phansi icabinet yamazulu kwahlelwa uba khona ubumnyama obuyayo emhlabeni khona ububi obuyayo emhlabeni khona ukuphela kwethemba okuzokwenzeka emhlabeni. Ingaba kuzokwenzeka kanjani? Kwacaba mayithi senzeka yonke lento abe ekhushiwe umoya uThixo umoya abe aqalela indlela ahamba yoba khona ngoba bonke bayaya into nabaziya ngexesha elinye kuthi umoya kaThixo wandululwa wona kuqala ukuze uyohlala phezu kwenzonzobila wafika uGod the Father wafika wema iresolution ebithathiwe kwi-meeting ebikhona sihlangene siyile Trinity iye yaphuma iresolution isithi uzoya umoya ongcwele uzoqala yena ayofukama ngaphezulu bese esehla uthi uyise xa esehla kahambi yedwa uthola ulizwi uthole uthikunyana ongulizwi athi xa ibhala uJohn emkasa emcakada madada embeka emcacisa emphanyeka asicela kanqolani wayakhona ulizwi andilolizwi wayebuthixo andakuthixo nje enguthixo athi ku-verse 14 athi kwabonakala ilizwi libanyama langena phakathi kwabantu laphila phakathi kwabantu. Glory to Jesus. Xa esehla uThixo uyise usondela kule ngxaki abe sesithi cha mandingaziyeli ndide ndiye ngesiqo uthi wathi let there kungathi Jesus kungathi zizi kungathi watsho ezibona ubumnyama obu umenza bebuqaqa ngoba uba ebefutshane kakhulu uba ebesondele kakhulu kobumnyama efuthamisele lo sephambili ebezothi let here be light kodwa uthi let there ungathi uyayikhomba lento uthi phaya awukhanye pha amen ushukuthi ubumnyama bakugubungele umhlaba ngohlobo loba kube kulameko yabonakalayo uYesu sephonywa emnqamlezweni wabuza wathi Eloi Eloi abasabakathanda Thixo wami ushiyangane wayibona uba isimo esimkhungetheyo simenza abe ngathi akekho nobe khona khona izimo esidlula kuzo mangcuni khona izinto esingena kuzo kube sengathi nobethethe uqaqile kube sengathi nobesondela kefakani. Ndifuna ukuthi noba umfa uThixo mzalwane chokweli noba umfa uThixo even if you don't feel him you don't feel his presence ibambe into ethu ushilo uba ngeke anshiye
Mhlawumbe ukuthi xa ngithandaza endlwini noba ngithandaza phi xa ndinodwa ndinethuba ndithi Nkosi xa ngibona ngathi izinto zifuna ubamnyama ndithi Nkosi uhambe nami kumandi uhambe nathi sihlekile ungeke uzoshiya ngosekunje yabona ngosasimeka nje sikudinga kulo nawe ndakuthiphisa ndenzela uba umshukumise nangalowo mazwi uthi Nkosi uhambe nami kukhona ukudla uhambe nami sikhona impahla uhambe nami nditshintshanisa imoto uhambe nami ndimandele siphelele ekhapha yabona ngo njengosasimeka nje qinisekile ubungandiqhubeli ukuzondishiya kule nyanga mabhala uThixo ebenganiqhubeli ukuzonishiya kule ndawo noba ungangamva athi noba uyathetha athi leve kodwa uve wakhe akafani nalove wethu noba angasawundi ngathi kude avakalele kude kodwa yazi uba usondele kwaba inhliziyo zityumkile. Glory to Jesus. Kuyathatha ukuba kukhona iminyaka emininzi ebekhona phakathi kwa verse 1 no verse 2. Lo minyaka ke ingaba bini mhlambe singabaphinde sibelele ixesha kwenye isabatha. Kodwa akuvela ukuthi verse 1 verse 2 kwangoku. Ikhona lento yenzekileyo phakathi kwa verse 1 no verse 2. Ngoba kudalwe kakuhle eqaleni kwachiwo kudalwe kakuhle bakudalwe amazulu nehlabathi. Yachazwa lento akwabikho ngxaki. Kodwa naku verse 2 sekuvela ingxaki. Ithi lento ikhona into echithekile yapha emhlabeni. Kungela xesha ke. Ya sambe. Kungela xesha ke kusiwa ongendawo edilizelwa emhlabeni. Uqalekiseka kwanto awela phezukwayo waqalekiseka umhlaba phofu ke siyazi ba uSathana ikhwenye into hayi uLucifer konto ayenzile bakwini yenye hayi nena zanga vathe kwayena khokwazi into ayezenzile zankulu zangathakathe kwamuntu hazi ngosixa ongilopha emakhaya uthakatha kuba kwawena ufuze bani ulandela bani uzothi ngamama weqile so weqena kuye zangathakathe bakwini zangabanjwe zangabhaqwa nokubhaqwa zangabhaqwa ephethe ngishiqhaka eli kungaze uliphethe hayi bandla into nje yambetha yinye nkosana impakamo cha yabona impakamo ungayinakanga egqiba mntakwethu impakamo nekubhekela abanye abantu phansi napha ucawa khona sibhekele indlela urelate ngayo nabanye abantu awuyibhekele indlela ubheka ngayo amanye amakholwa chobule yakho icawa lelo yabona jambu uhambela phezulu and iyalithinga libiza ngalo iyalithinga lento ukuthi umuntu xa esindisiwe kube ngathi ufumana ilicense yokugezela abantu abadala yabona njalo bahleke kanje utata lo naxa ndimbheka ebusweni ndimbheka xa khona enyanzelisa abama ndimbheke utata andinoba notata oyikholiki Shogula sekita ayiqondile ndawo yele ndawo. Shogula. Andikwazi uba utata uNcumalo angatshintsha. Ndithi noba ndiyam-adressa. Ndithi ii-colleagues ndibulisa ii-colleagues ezi. Naxa ndithetha naye ndibona ngathi uba uthetha umfundisi uthi umfundisi. Sifika nini kanti? Sifika nini? Le ntlobo isindisiweyo. Uyibhekile? Thetha kamandi ndifuna ukudlawula kule ndawo ndifuna ukudlula kule ndawo kaloku sisenkonzweni kaSinera senkonzweni yomuntu omtsha sisi ndithanda le ndawo ba noba kungaphi izinto abantu abathi khanga sibambe kakuhle kodwa uyibambile le nto simfundise yona
yoba xa uba nentshebe ngokuyikhula intshebe akhula amabele zikhula nana lapho sikhula khona nawe uyogomunya uba mde yewethu ayivalekanga le gap ibivele ikhona phakathi kwakho nomuntu omdala yabona ngoyintshaba yakho ngoyihluma idlule kathathakho ingakurobhi ayivalekanga yagebe usemekwe yandawo so usathando amchithayo nje so ipride ngamanye amazwi iyakwazi ukushintsha ingelosi imenza udevil awuqaphela le ndlela uyiphila yabantu abakwethu basindisiwe abantu bayatsho baninzi kodwa ke sehluke ngempilo babhema ke siphilisaneni ngcono yabona lento siyenzana lapha leyo ba umuntu tombona ngathi nokuphansi usosumcofele angithanda evangeli yokucofelana niyakwazi ukucofela sizokubona angithanda evangeli yomcinezelo umuntu soske umfuthamisele ngithanda leyo ukuthi nokumbona ingathi akasithembanga ingathi akaqina ukuthi iqina umntwana wethu nomelela sisi nomelela bhuti nomelela mama you can do it lento uzoyenza lento uzoyamthanda lo sisi ebethethela uShoprite lo othi uye wamnikeza ithuba uSnera ayithi imezi masike sithunyelwe nguye akavele ibonakala ba angenza ntoni and uyeva kathi nangokuya ekhula ephakama uproud ngoba impakamo le ingahamba ishintshe izalumona ngoba amaxesha amaninzi amaxesha amaninzi uyafama uThixo ukuba afuna ukutsala lo muntu anyathelelwe phansi uyayithintitha ngelutho uyayithintitha into ngelutho ayifuthulula ayihlamba imukeke isihlala namanene anjalo kawuthixo afuthulula into obuyidelile uzakwenyuka ugwebu lomona ngoba uthixo unayo nale ndawo yokungakhethi lo muntu ubungakhetha yena ndifuna ngaphansi sebenzini abantu ababathuni khona kuloo ndawo usebenza kuyo yazi uba akufuneki unyathelele phezu komntu ngoba uthixo yengakhetha kungenzeka uba lo muntu ombhekela phansi iliso likaJehova izulu limnothisile lo muntu angaziwayo noba ungubani izulu liyamazi izulu salihlale phansi wahlelwa wathatha iresolution ethi lo uyanyuka ngesayfa xa seyithathiwe iresolution lizulu akusabhekwa kakhulu ne-qualifications bazokwazi abazibona babagxatha ngefavor uthi kuhlelwe phansi kuthiwa ngubani yena ngubani yona lesifa yenza bandithetha nawe yenza ukuthi mba ndiyashumayela ngandithetha nawe wena ubukela umshumayeli ngandikuthetha umkothulozo bazokuxelela uba i-darkness iphelele namhlanje apha kwagilo ndivumelani mabhala andizanga kuzoshumayela kodwa ndizomamazela ndizodikhlarisha ndizothetha nezakwilayisi akubakho ubukhala kuleso simo sakho lize corners of your life.
oshandezia asalikhanyisa izulu bayojika abantu ababesilwa nawe babalododwa iphelile abashadilelwa nazana hayi ndathonga konke abashadileleyo into nayo kuphelile into libi badibanisa babe bevele bengavani kakade nalobu yazina faka bakhona abantu abadityaniswa ukulwa nawe ingekaqali le ngxaki yakho bebengathethisanga ithomle ithi hayi sukhubela uyazilibazisa utsho kuwe wena ngoni balibele ucinga uyasala kanti lo mntu sandibhekile uba uze kuwe ngoba lokhu ubungeke uhlambe mntakwethu ngoba kwakuhlambe kwabanye akuxhaphakanga sasekuseni ubungeke uthi uhlambe kaloku uswenke thina ngabanye ezibahla nizibona zingathi azibahla zitheni zezokuhamba abona nje ubona ungayinanga ngayo njalo le bhaki yokuhamba ukwazi uhlala ekhaya so kwayeleni bandihlambe ivukele awu madoda lungise ngo3 nyakazela ukusuka ubona amathithe ngibezokuhamba ungathi unqina impahla ukuhamba kanti uyele endaweni apho ungafuni ukutsho kuwe sawufikile kudewa ayina mntakwethu uwe lo uthixo azokhanyisa empilweni yakho uthe usemngcwabeni kaSnap kanti izulu belihle kwathatha isigqibo esithi ngale mini ye3 uyokhanyiswa empilweni kaNosipho njengoba kudala kwabamnyama njengoba nabazali bakhe bamshiya bengesenalo nethemba uyokhanyiswa izulu liphethe light namhlanje kuzodeclarishwa yilento ndithi yebabhema andikhathanda uba ubuthakathe ngubani andikhathanda uba beke kwahlangana inhlanganiso eGwadani kwahlangana iimbothofu nobe udibana inhlokwane yengqothofu zamagqwirha bayangazi ngiyebothuke lebandla abantu balapha janta angiyebothuka abantu bayandazi nje uba ndafika kwamna ngivele ndithetha kanje impilo yethu nje so ayithi lento kuba kuthakatha wena phezo siyekile ukuthetha ngendaba waloko wena uthakathasa sivele simane siwahlelule lokwayithi ngokuba kwenze wena lento bona ngalibasazi basayisho sishona ya futhi noba kangathi sishole yakho yiyo le lungise ile yakho ngoba naye iyangena kulento siyakhangela ngosahulu ngoba nawe awuve kuwo ogqibela ukumosha bakhona naba bafika sithetha kanje bawude nabo balunge yithi nobe kudibene inkalanzinzi ingqothofu ingqonyela dibene principal bakhona kuthiwa siwe ezisafundiswayo nobe bedibene bathi ngoku kuyaphela ngapha kodwa kwenzeke kahle uba uqala uzoba lapha kwaphela ubusuzova nebabasi uba inkosi izokhanyisa empilweni yakho uyakhanya usuka namhlanje uyakhanya let there be light honey corners empilweni yakho ezikhungetha kubumnyama ebengathi soze waphumela kodwa namhlanje yamkela ukukhanya kwenkosi amabhadi neziqalekiso
Ziyaphelelwa namhlanje. Ifanele ukhona umuntu ofuna ivesi yomncwaba bakwini. Ibifanele ashumayele le. Hayi. Namhlanje ndikhale ngithathe njengomuntu oshumayela, khale ngithathe njengomuntu ozothetha. Ngithathe njengomuntu ozodeclareisha. Ezimpilweni zabantu abafuthamiselekileyo. And uba uxakekanga. Ndive kunuka abantu abakwethu umkhovu sowulungile. Amahawundi ndivile naba ivumbeli ayahofuza impilo. Uba uxakekanga. Uba awunanto othi inkosi ikhanyisa kule ndawo. Uba uxakekanga mntakwethu ayikhululeka ndithunanga kuwe. Ungakuphuma wena obekunika amahewu kwelakala. Ulinda sizawuthandaza. Yabona ngosothandaza. Namhlanje apha kulomzi kuzoqala ukukhanya. Uzobuyiselwa kwabhala. Ukhanya. Apha empilweni yakho uzobuyiselwa ukhanya. Ngoba akukhanya kuthoma kubekho kwakuvele kukhona. Cha kwadidiswa ile yenzekayo into ukuze kongame ubumnyama. Yazi ke khona into enzekayo xa kumnyama uqaphela ngoba ugcwala ifiye, ugcwala uloyiko. Xa kumnyama ugcwala ingozi. Xa kumnyama ugcwala isigebenga. Xa kumnyama ugcwala nje kungaqiniseki. Xa kumnyama wonke umuntu ufuna ukuzivalela. Kodwa ndifuna ukuthi wena okulomeko yamkela ukukhanya okuvela enkosini. Namhlanje ngithunywe kuwe. Wena onempilo engacaciyo. Wena onempilo engena direction. Wena othi sawuthi uyazama kwehluleke. Wena othi nokuyazama kuphasalake. Ngithatha nawe. Wena onezinto obuziplanile wasiqalisa zihambele phambili. Namhlanje receive amandla elight phezu kwempilo yakho. Ngoba lithi balithethe izwi likaThixo likhupha ubumnyama bubaleke. Uhlala ukhanya. Iba ngophumelelayo. Oh madoda. Khona lo muntu ngithunywe kuye Nkosi yami. Khona lo muntu ngithunywe kuye. Ndithi ke xa ukhanya kaJehova sekuthe chapha phezu kwakho. Kufuneka uvuke. 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 You need to arise and shine. Amen. Ngoba ukukhanya kwenkosi sekufikile phezu kwakho. Ndifuna ke ngokuxa ndilapha noba ubungene uli athalala. Nobungene ungazithembi. Nobungene ungaqondi uqoqekile. Kodwa ndifuna ukuthi xa sizothandaza ngoku, xa sigqiba wokuthole. Hambela phezulu. Ukubambile nje. Ukutsho kaJehova. Uba uThixo uyakhanyisa. Ngikatha noba sawushiyeke wedwa ekhaya. Futhi noba ufundanga. Noba uzange ukwazi nokuya esikolweni. Kodwa ndithi kuwe makubekho ukukhanya. Asiphakamiseni izandla zethu. Asithandaza. Let the light shine salvation. Makubekho ukukhanya. Impilo yakho imile. Impilo yakho isendaweni. Let there be light. Makhanye nakuwe. Masishintshe izinto nakuwe. Nabantu ababehlekisa ngabo. Mabadala. Ditheke xa sekufikile ukukhanya phezu kwempilo yakho. Abantu ababehamba ngendlela enye behamba becula ingoma yokuthi ba celebrate ukuwa kwakho. Abafika phambi kwakho ukukhanya kukaJehova kuzobahlakaza. Babuyela mva ngendlela